گهدار و تماشاوان رادیو بیر اف ام شوپینرین برنامه گلاوا صبحی رز سلاوش بیوتوان بشه هفدتنی لگلمه دست پیده با گلاوا صبحی لگلوا بردام دکه ایروجی دبشه خواهی هفدتنی دام بحثا ناوندانو یا زانینگاه کوبانی بکن کوبری چند روزان شخوا ناوندکنو جبو زانینگه لکوبانی هاتیه آوا کرن جبو زیده تر زانیاری درباره زانینگاه کوبانی و دامزراندنا و هجمارا خوندکارین کل و زانینگاه دخوینن اما زیده تر آگاهیان لگل برز هیوا محمد علی جیگرا کاروبار ریو برنی یا زانینگاه کوبانی دی دریا تلفونی را میوانا مبا صباح بخیر ما مستهیوا صباح الخير سرچاوان دنگ چوای باش دگه هجتا؟ علی باشه باشه دست فکر خوازم بحثا دیروکا دامزراندنا زانینگاه کوبانیه بکم و دامزراندنا و زانینگه جی بکن جی کنگی و هاتیا آوا کرن بله دم باش ورا جهمی گهداروان نورا نهاش خو زانینگه کوبانیه جه 1017 دا هاتیه دا مازراندن دما که کو ام بزانن ام بیجن روش کوبانیه نل سر هبو ام بیجن هنکی رو خواندن هبو هین باندورین داعش هبو لجبر سیستم پروردهی لکوبانیه همی بکردی بو پیوستی بوکنا زانینگه هبو دناف شر بمرج زحمت دا ام بیجن زانینگه هات وکرن دست که خواندکار ام بیجن هجمه روان گیم بو حد ام بیجن زیده بو نورا پیوستی به آواکرنا کامپوس کنوش بو زانینگه هات ام بیجن خواستن زانینگه ها میبره ام بیجن جی خانه گنجا بو جبو لابراتواران جبو ام بیجن هجمه که زیدهش خواندکار نورا پیوستی ها دیتن که زانینگه کامپوس کنوش بو وره آواکرن یعنی استدامن آوا کرنا و آواهیا نو جبو زانینگه جبر پرگونا هجمارا خوندکاران بو بله خب دست به که ام بیجن خواندکار گلگی که ام بون به 10 کسان 20 کسان بود ما هشمار خواندکار ام بیجن یعنی زانینگه هی در دور 1300 خواندکاره همون جا کوبانیه نه؟ لجکوبان یه جهنه جهره ما شهبه جهنه هنج جزیره جهنه باشه او ناوندا نویا آواهیا نویا زانینگه اگر ببیشن نزی بله ناوندا باجار کوبانیه تپرسگریک دالی چونو هاتنه دش بخونده کاران چه نابه گلو اره نها ام بیجن هنکی دوری ناونده ام بیجن تکلدی پیوندین بشارداری رهنه و ام بیجن جبوان عربه ورن عیار کرن و خواندکار يعني بيوارن و خط وان ديار بن بيجن سرویس وارن ديار كن خواندکار بيوارن وش خواهی رو بيجن دست بيكر باشه لوی آواهیا نویا زانینگه واجیا بره چه زیده کریا گلو از هنك زوز از هنك سر كوسه باخفن بله بيجن كامبوس بريارة و 2 سال بره هات کردن جالية ريفريا خسروا جبو جبو کمیته هات اقدار کرد کمیته جه اندزیاره هات اقدار کرد جبو آورکرنا زانینگه هی از بود 2 سال ام بیجن تیدا خبات تیکرن اوه کامپوس ام بیجن مساحه و دبونا 3500 متریال ام بیجن مدرجه که مرکزی تیدا هی خانه که مرکزی تیدا هی و هنجي ام بیجن وی جوار آباکرن یعنی الگول ام نیرن ام بیجن سالانه خواندکار بومدن و هن تیدا کار وی بردام کرن میزانه کسر شوی حالا بدور 2 میلیون دلاره جبو آباکرن زانینگه وکو دسته پرورده یا هرما فرات افکار بره ودبر آوا کرناوی وی گرتبو سرخواه نه ریوبری خسر و هماهنگی زانینگه هم ریوبری خسر یا کانتون فراته و گرت سرخواه بله
اما بحثا فاکولته و بشین دهندری زانینگه ده بکن برز هیوا چه فاکولته چه بش دهندری زانینگه ده هنه؟ تمام نهاش خو دما فاکولته رژه هيا دناف دا بش عربي و كردي فاكولتة زانستن خوازيكي بش كيمياء فيزياء بيولوجي الجامعة بيمانجها بشكي هي عم بيجن تدا مخبر هي تخدير هي وتمريض هي وفن السيدة هي بيجن بيمانجها تكنيكي بيجن الكتريك وميكانيك وكمبيوتر تدا هي پەیمانگەها زانستên perwerdehiyê beşa îngilîzî têda heye, beşa dînîgarî têda heye û beşa em bêjin mamostetiya refê jî têda hîn. Fakulteya perwerdeya xwe jî heye. Ev beşên zanîngehê باش ئیساڵ ونێ tu بەشên nû yan فاکولتeyên nû vekin gelo؟ niha li ser te karkirin yanî di projeyê de belkî hinekî em bêjin îngilîzî bama wek peymangeh e bibe wek fakulte em bêjin di dema pêş de hazirtî ji bo wê lêkirin ji xwe li zanîngeha Kobaniyê em bêjin xwendina bilind master jî têne birêve birin bema mastera wîjeyê Kurdî li zanîngeha Kobaniyê tê birêve birin û mastera em bêjin ya îngilîzî jî tê birêve birin. وەک مەساحەتا vê avahiyê carek din eger hûn dubare bikin ji ber deng nezelal bû؟ 3500 متر pertûkxaneyeke merkezî tîda he û muderecek tîda ye lê em bêjin mesaheyê ku ji bo zanîngehê hatiye yanî mesahe hîn heye ku nehatiye avakirin wê di dema pêş de ji bo wê jî xebatware ser kirin ji bo hîn bîtir em bêjin zanîngeh mezin bibin. باشە ev zanîngeh ji xwe ya bi tenê li bajarê Kobaniyê hewldan hene ku zanîngehên dîtir fakulteyên dîtir li bajêr werin vekirin li gorî şopandina we؟ Ha hewldan heye ku di heman cihê de em bêjin bîtir avahî bê mezinkirin ji bo fakulte û beşa çi bajarekî yanî ne ew qas mezin wek tê zanîn lê dîsa jî em bê xwendekarên wê hemî xwe li zanîngehê xwe digirin lewra wê yanî di dema pêş de avakirin wê hîn berdewam bê. Hejmara xwendekaran gihîştiye 1300 xwendekarî. 1300 xwendekar û hêja gotinek ku cihê me yê bere yê kampûsa zanîngehê kevin niha wek xewgeh ji bo xwendekaran hatiye eyarkirin. Başa. Gelekî spas. Xwendekarên ku ji gundan tin, xwendekarên ku ji herêmên Lerwek, Şehba û Cizîrê. Belê. Spas dikin ji bo van zanyariyan birêz Hîva Mihemed Elî eger gotinek dawî peyamek we hebe hûn dixwazin diryabûyê rêfêm re bibêjin kerem bikin. Eger gotinek wê dawî hebe hûn dikaribin diryabûyê rêfêm re bibêjin. Belê. Gelekî spas birêz Hîva Mihemed Elî cîgera karûbarê rêvebirinê di zanîngeha Kobaniyê de ku avahiyek nû ji bo vê zanîngehê li bajêr hatiye vekirin. Em berdewamên lêgel we di xeleka xwe ya Gulava Sibehê de lê piştî vê kurta navberê.